Rame-rame rakyatnya kelam. Piningan ini kan saya kami pi badoji. Selasa kami biar han ini tu jadi kami keseng tang maju dingolo lah sepini bangke keseng si. Lah jadi kami mon pe bangki misen men kosan selasa kami ke pacun panji ma pelai kat tu kalau ini tu sub komiti doan dan bajet dah hang so bajet dah maka kacing mai kacing saya pun punya keseng si lo. Jadi kado we kar biang long arah tu manta nang cerap nak itu tu sosial media pen cengok. Ado kabe video sore kete-kere an setame so mail participate nang kuri dun tha lapen video sore jakong orang setame nang cerap tha so kuni rina le tu sula so media pen. Itu langsung program itu nasa kecing. So program nang kaya nile tum la so April la chetu 27 to 30 yang bangsi dak rasinja aklamalo paduko kecing si bangke taringin ko ra so si kapente kijura bangke homke banian hajur ko. Kalau bila mereka mai tiga dokumen tak first time nang si orang cara belum saya. So kita pun orang alira lalu. Nili kacini tu nanti ke first time lang. Kita me ladak pen karbila me name bangke presiden. Bangke kardak dok muka hawar men siap rang me lagi man tu si. Kardu dulu kita thai dulu lelang lah sama me bangke. Kita lah sama me long non nili fariston komiti sekretari nang pe konlok bangke nili ni ngarong pik lah. Akhirnya Karbia Society long bangke lagi akan kuin naik ang isi non political organisation tu lah. Sila dah bangsi dari siton komiti gitu tolong ke nining kerong parpik lo nilai bangke. Juning rilo kado ka vepan la penili tum dison and polo ladak Karbiang long lo poles long tido. So poles long along pen sitam minil tum principal pen cingwai po. Kasi arni sisi abangan ke participate nang padunji pan juning ripon po. La pen la adung arai sekolah mukha ana bangke nilai tum cinkidam po. Ladak Karbio sumara tum bangke Karbila meda melong bangke nang ketong dengan po. Ada Karbila meda melong boleh dekai dam mudi tapi litum citai kon long. Asi pineng bangke la so bangke pincong celo jadi tu